الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo, Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Fakhrul Razi Amanci, dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Masagus Ahmad Nasir SHI dengan pembahasan kitab Fathul Qorib karya Syekh Yahya Aman. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau kepada para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة الصلوات التجمعات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام فإن ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العافية والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين لهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية الفتوح والفهم في الدين أن الله يرزقنا الفهم في كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من المتبين للشريعة والمهتدين بهديه والمتمسكين بسنته ويهدينا وأولادنا أحباءنا ومن حضر مجلسنا إلى صراط الله المستقيم الذي درج عليه أسلافنا الصالحون وآباؤنا الطاهرون وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين
وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن وسيدنا فقيه مقدم محمد بن بالاوي ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن آلاوي بن محمد حداد وأصولهم وفروعهم وخصوصا على صاحب المجلس أستاذ الداعي إلى الله محمد بن عبد الله الأبشي ومع الكتاب شيخ يحيى أمان وشار وسيد علاوي بن عباس المالك المكلسني بألوي بأحمد باسين أبو يا سيد محمد بن علاوي بن عباس المالك المكلسني بصالح موسى همي أبي أبو بكر موسى والوالد أستاذ مساقط جنانا بموسى صالح وأستاذ محمد بن علوي وشاب وصول وفريم جميع مشاهد تلامذتهم ومحبين وخصوصا على الذين يقيمون ويصلون ويخدمون في هذا المسجد ووصولهم وفروعهم أن الله يولي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمتنا خاصة وجميع أمتنا وأمة المسلمين عما أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول عمر في طاعة الله ورسوله وعلى ما أنا وصلب الصالح من النية الصالحة وأن الله يتقبل صلاتنا ودعاءنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر الحاضرين والحاضرات والآباء والأمهات والإخوان والأخوات, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, fa insyaallah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, dengan sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita melafazkan kalimat alhamdulillah wasyukru lillah. Alhamdulillah wasyukru lillah. Alhamdulillah wasyukru lillah. Kita bersyukur dan terus selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala tidak lupa kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah henti-hentinya
untuk memberikan karunia-karunia-Nya, untuk memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, baik itu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat masih diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat masih dipermudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung jumlahnya, dan yang semua itu sudah patut bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat tersebut juga kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Agung Palembang, digerakkan hati kita, dilangkahkan kedua kaki kita untuk sama-sama kita berniat tagarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita salat asar berjamaah, dilanjutkan dengan cawisan agama atau majlis ta'lim, fa insyaallah tiada lain harapan kita semua, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan pada sore hari ini menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab juga segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah kaki kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang luas. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Dan tak lupa juga kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu mereka, Allah tolong mereka, dan Allah berikan mereka kesabaran, kekuatan, dan mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan mereka, dan Allah usir orang-orang Yahudi di negeri Palestina. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu untuk membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini, untuk bersolawat kepada kekasih kita, suri tauladan kita, penyejuk hati kita, penolong kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wasallim. اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. Mudah-mudahan dan berkat kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah yang selalu bersama Rasulullah baik dunia maupun akhirat. Kita dikenal dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, pada hari Sabtu selesai kita melaksanakan sholat asar berjamaah, kita akan sama-sama mengkaji, sama-sama kita mempelajari daripada sebuah kitab yang berjudul Fathul Gharibul Mujib ala Tahzib wa Taghrib wa Tarhib, buah karya dari seorang ulama yang bernama Syekh Yahya Aman, yang disyarih oleh Said Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Makil Hasani rahimahumullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa bi barakatihima wa bi barakatihima wa bi barakati asatizatina wa masyakhana fid darin. Amin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini melanjutkan daripada kajian kita, masih menjelaskan bab at-tarhibu minat tadwil wa min an ya'ummar rajul qauman wa hum lahu karihun. Jadi kesempatan sore hari ini masih membahas tentang ancaman bagi seorang imam yang memperpanjang sholatnya, dan ancaman juga bagi seorang imam
yang dia tersebut kurang direspon oleh para jamaahnya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, pada 2 minggu yang sudah kita bahas tentang bagaimana ancaman bagi seorang imam yang memperpanjang daripada sholatnya, sudah kita bahas. Selanjutnya di dalam bab ini juga menjelaskan tentang seorang imam yang dia kurang direspon oleh para jamaahnya, dan itu mendapatkan ancaman juga. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Di dalam kitab ini dijelaskan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Wa'an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasatun la yaqbalullahu minhum salatan man taqaddama qauman wa hum lahu karihun wa rajulun ya'ti as-salata dibaran wa rajulun i'tabada muharraran wa rawahu Abu Dawud. Di dalam kitab ini telah diriwayatkan ada sebuah hadis dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Amr, Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi kalau disebutkan radhiyallahu anhuma berarti nama ini nama yang disebutkan tadi, nama sahabat yang disebutkan tadi, artinya mereka berdua ayah dan anak termasuk sahabat Rasulullah SAW. Makanya terakhir disebutkan radhiyallahu anhuma. Seperti kalau kita menyebutkan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah sahabat Rasulullah, Umar sahabat Rasulullah. Terakhir disebutkan radhiyallahu anhuma. Itu kalau kita belajar mustalah hadis. Di dalam mustalah hadis, dan juga kebiasaan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bentuk penghargaan terhadap para sahabat-sahabat, maka mereka menambahi dengan kalimat radhiyallahu anhuma. Kalau 2 anhuma, kalau 1 radhiyallahu anhu. Kalau perempuan, sahabatnya perempuan, radhiyallahu anha. Karena mereka para ulama ada ta'zim, ada merasa penghormatan kepada mereka para sahabat Rasulullah SAW. Begitu juga kita diajarkan agar kita ini tahu, ada rasa kita, ada yang nama syuur, ada yang nama perasaan. Ada orang-orang yang diantara kita hidup yang dia lebih mulia, kita muliakan. Ilmunya lebih banyak dari kita muliakan. Dari segi ilmu dia lebih dari kita muliakan. Sebab inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang belum meninggal dunia. Ada etika kita terhadap mereka. Bahkan dari sebut nama baik kita harus menyebutkan daripada kalimat radhiyallahu anhu. Kalau seandainya para ulama kita menyebut rahimahullah. Bahkan kalau yang sudah meninggal, termasuk orang muslim yang meninggal, kita diajarkan untuk jangan menyebut langsung nama. Kita sebutkan almarhum atau almarhumah. Bentuk penghormatan kita kepada orang-orang yang sudah meninggal di antara orang-orang muslim atau muslimah. Jangan kita langsung nyebutkan nama. Tidak sopan. Tidak sopan etika kita. Baik, di dalam hadis ini tadi diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr, dua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka katakan? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Kata mereka berdua ini sahabat Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasatun la yaqbalullahu minhum salatan. Perhatikan, ini cukup menarik. Harus kita perhatikan. Kata Rasulullah, ada 3 golongan. Ingat, ada 3 golongan la yaqbalullahu minhum salatan. 3 golongan ini tidak bakal diterima salatnya. Waliyazubillah. Kita perhatikan, mudah-mudahan 3 golongan ini bukan termasuk kita. Amin.
Jangan sampai terjadi pada diri kita. Jadi ada 3 golongan yang mana Allah tidak akan menerima solat mereka ini. Solatnya tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah solat tidak terima, apalagi amal-amal yang lain. Karena as-shalah miftahul a'mal. Solat itu kunci daripada amal perbuatan yang lain. Allah belum melihat daripada sedekah kita. Allah belum melihat daripada hajinya kita. Allah belum melihat daripada zakatnya kita. Allah belum melihat daripada silaturahmi kita. Yang pertama kali bakal ditimbang di akhirat, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang bakal dihisab pada hari kiamat perkara apa? Perkara salat. Makanya kalau salat kita tidak diterima, maka bagaimana amal-amal yang lain, waliyazubillah. Nah, ini ada 3 golongan nih. Ada 3 golongan yang 3 golongan ini salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 golongan tersebut? Yang pertama, perhatikan yang pertama, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang dia taqaddam. Kalau taqaddama ya taqaddamu itu yang maju ya, yang maju. Kalau bahasa lughahnya taqaddam itu maju. Ya. Memajukan seorang kaum wa hum lahu karihun. Maksudnya di sini apa? Amma qauman yang mengimami suatu kaum. Seseorang yang menjadi imam suatu kaum, wahum lahu karihun, tapi kaum tersebut kurang respon terhadap dia. Hati-hati. Jadi jangan kegalaan kita jadi imam. Tapi nanti kita sebutkan imam seperti apa. Jangan kita suuzon sama setiap orang yang jadi imam. Kriteria imam yang seperti apa, yang kurang direspon itu yang seperti apa. Maka di sini akan kita jelaskan di dalam syarahnya. Sebab kalau kita baca hadis secara kita tidak paham dengan hadisnya Rasulullah SAW. Maka kita bersyukur kepada para ulama-ulama. Yang mana para ulama ini dari hadisnya Rasulullah, mereka memberikan bayan lagi, memberikan penjelasan. Biar kita yang awam ini, biar kita ngerti. Kita bersyukur kepada mereka-mereka. Sebab kita ini alhamdulillah syukurillah, hukum itu sudah jadi ibarat kata sudah dikumpulkan oleh para ulama. Sudah dikumpulkan oleh para ulama. Tinggal kita nih istilah kata tuh makanan tuh sama makanan instan. Tinggal kita seduh baik, tinggal kita makan. Sudah lama kita nih. Yang hebat tuh siapa? Mereka, para ulama-ulama terdahulu. Luar biasa perjuangan mereka. Ya, seperti Imam Bukhari, wah luar biasa. Imam Bukhari itu mengumpulkan hadisnya Rasulullah, perjuangannya luar biasa. Perjalanan bisa 1 bulan perjalanannya. Mendapatkan 1 hadis Rasulullah dia nak mendapatkan 1 hadis Rasulullah itu butuh perjalanan sebulan lamanya. Terkadang setelah dia sampai ketemulah dengan 1 sahabat, datangnya ini sahabat atau tergolong sahabat ini istilah itu kurang akhlaknya kurang lah. Bukan kita mengatakan sahabat Rasul kurang akhlak, maksudnya kurang menurut daripada Imam Bukhari. Pernah suatu hari dia pengen mengambil hadisnya Rasulullah SAW. Ada 1 sahabat. Ini sahabat, sahabatnya ada ternak kambing. Jadi dia manggil ternak kambingnya dengan suara dengan bahasa gitu. Seraya dia nak memberikan makanan, tapi makanannya ragati. Lalu Imam Bukhari melihat daripada apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Langsung Imam Bukhari kurang respon terhadap sahabat ini. Padahal tidak, sebenarnya kalau kita secara orang awam tidak jadi masalah. Pengen nyuruh binatang tadi masuk balik ke rumah. Tapi bagi Imam Bukhari, karena kehati-hatian dia di dalam mengumpulkan hadis, sehingga yang sahabat ini tidak dimasukkan di dalam kumpulan hadis tadi, karena takut. Karena ini sahabat, kata Imam Bukhari, jangankan dia mau mohonkan hadis, dia binatang tapi dia berani dia bohong. Sangkin kehati-hatiannya daripada Imam Bukhari. Jadi setelah nyampe balik lagi tidak dapat hadis tadi. Butuh perjalanan yang jauh. Inilah perjuangan daripada para ulama-ulama terdahulu. Jadi balik masalah kembali masalah kitab ini tadi dalam hadis ini. Jadi ada 3 golongan. Yang pertama, seorang imam yang dia mengimami sholatnya 1 kaum,
namun kaum tersebut kurang respon terhadap dirinya. Nah, maka dijelaskan, ya, dijelaskan di dalam syarahnya apa maksudnya ay mubghidun limana mazmumun fihi syar'an. Jadi imam ini tadi dibenci, maksudnya kurang respon daripada jamaahnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan tercela dalam hukum syariat, dalam syariat. Ingat, kita ada seorang imam yang mana imam ini dia melakukan suatu perkara yang tercela di dalam syariat. Dibenci bukan karena di luar daripada hukum syariat, tapi dia melakukan perbuatan yang tercela di dalam hukum syariat. Haitsu innahum ra'au taksiran fi af'alihi. Semisalnya para jamaahnya melihat ada kekurangan daripada pekerjaannya, apa yang dia lakukan dalam sehari-hari. Misal maaf, mungkin dia ini tadi ada kebiasaan misalnya ngadu ayam, main judi, atau perkara-perkara yang lain yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Ingat, imam yang dia melanggar daripada syariat, melanggar hukum Allah, bukan hubungan dia manusia. Bukannya maaf, misalnya aku benci sama dia, misalnya dia udah minjam aku duit, itu lain urusannya. Itu pribadi itu, bukan berhubungan dengan hukum syariat. Itu tidak boleh itu. Kurang respon seperti itu sehingga ngajak orang lain, dia itu tidak bagus, akhlaknya tidak bagus. Apa? Dia tidak minjam aku duit, mempengaruhi orang lain, sehingga para jamaah tadi tidak respon sama dia. Ini tidak termasuk karena ini hubungannya pribadi, bukan hubungan dengan syariat. Yang dimaksudkan di sini hubungan di dalam syariat, melanggar daripada syariat. Hukumnya Allah, tidak ada kebiasaan yang jahat. Terus wa nuqsan fi sirati, dan ada kekurangan memang di perjalanan kehidupannya, ada kekurangan. Gawe-gawe yang tidak benar lah, gawe-gawe yang tidak benar. Nah, para makmum ini tadi dia tahu apa gawe si imam ini tahu. Maka kalau dia jadi imam kurang respon para jamaahnya, tidak respon. Maka makruh dia tadi. Dia jadi imam dari makruh. Ada para ulama menyatakan bisa haram, bisa dia haram, bisa makruh. Kalau sudah sholat berjamaah kita melakukan perkara yang makruh, maka sholat jamaahnya tidak sah. Jadi kita sholat berjamaah, lantas kita melakukan perkara yang makruh, baik itu makmum ataupun imam. Kalau di sini yang kita bahas imam. Imam tadi melakukan perkara yang makruh. Seperti apa? Seperti dia macak-macak jadi imam, sedangkan dia tadi tak kurang respon oleh jamaahnya. Maksud dia jadi imam, maka si imam ini tadi sholatnya makruh hukumnya. Dan ketika dia melakukan perkara yang makruh, otomatis sholat jamaah dia tidak mendapatkan pahala sholat jamaah. Ada pemakmum tak hati urusan. Makmum tak hati urusan. Tapi kalau makmum sudah tahu, ingat, ini kalau makmumnya sudah tahu apa gawenya wong ini tadi, gawe wong ini tadi sudah tahu, maka lebih baik dia tidak usah melok, tidak usah melok daripada berjamaah daripada imam tersebut. Paham ya? Selanjutnya dikatakan, qala fi an-nail wa qad qayyada zal jama'atu min ahli ilmi bi qiraati diniyah bisabab syar'i fa amal qira li ghairi din fala ibrata. Jadi kalau bukan urusannya tentang agama tidak dibolehkan tadi. Tidak dibolehkan untuk membenci atau kurang respon terhadap imam tadi. Wa qayyadu aidan, nanti katakan juga, dikuatkan juga bi ayakun al-karihuna aksar al-ma'mumin wala tibal qiraatil wahid wal isnin wa salasa idza kana mu'taminuna jam'an katsiran. Jadi yang dibolehkan juga kurang respon di sini kalau mayoritas jamaah itu memang kurang respon sama dia. Mayoritas jamaah itu kurang respon sama dia. Bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang, bukan hanya tiga orang, tapi mayoritas memang jamaah itu memang kurang respon sama dia. Ingat, kurang responnya karena perkara apa tadi? Karena kelakuannya dia tadi, seorang imam tadi.
Idza kana mu'tamil jam'an katsiran ila idza kana isnain wa salaf fa inna qara'atan wa qara'u aktsar mu'tabarun. Jadi kurang respon tadi bukan karena satu orang baik dan juga perkara yang dilakukan imam tadi yang tercela, atau juga disebutkan di dalam kitab ini juga disebutkan atau imam tadi ya, ada suatu rukun-rukun yang dia memang tidak terlaksana di dalam dia melakukan sholat, ada yang kurang. Ya, ada yang ghafil, ada yang dia tidak lakukan di dalam hayatus sholat, ya, rukun-rukun sholatnya. Maka makmum kan di antara makmum ada yang ngerti, ya, ada yang ngerti. Maka intinya bagi kita jangan kita maksakan diri kita untuk menjadi seorang imam. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita maksakan diri kita jadi imam, nanti perkara tersebut ya, perkaranya mencakup daripada para jamaah dari kurang respon, dan sholatnya dia takut tidak akan diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ayla tarfa sholatan bila sama. Jadi sholatnya dia tadi tidak diangkat ke langit. Jadi setiap kita keseluruhan kita ini, setiap sholatnya kita itu akan diangkat ke langit. Sholat kita tadi ya, hasil sholatnya kita ya, jadi hasil sholat kita tadi agak diangkat ke langit. Untuk apa? Untuk ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan daripada hadis yang lain, bahkan seorang itu jangankan ke langit, sejengkal pun tidak diangkat sholatnya, sejengkal maksudnya sekilan kalau sholatnya tidak benar, sholatnya tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan agama, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah atau imam tadi yang tidak direspon oleh para jamaahnya, maka sholatnya tadi jangankan diangkat ke langit, sejengkal pun sholatnya tidak akan diangkat. Waliyazubillah. Karena setiap sholatnya seorang itu akan diangkat. Digambarkan oleh Imam Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan seseorang itu apabila dia melakukan sholat akan keluar cahaya. Kalau sholatnya bagus, keluar cahaya putih keputihan, putih bercampur kuning, cahaya terang benderang, dan mengeluarkan aroma yang harum. Diangkatlah ke langit sholatnya tadi, disaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sholatnya tadi tidak benar, sholatnya tadi kurang, ada terdapat kekurangan, atau itu kurang arkanus sholatnya, rukun-rukun sholatnya, atau daripada kehusyuannya kurang, maka sholat tadi akan berubah menjadi cahaya yang gelap. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat fadribuh, untuk memukulkan sholatnya tadi kepada orang yang melakukan sholat. Hasil sholat tadi dipukulkan kepada siapa? Kepada orang yang melakukan sholat. Waliyazubillah. Artinya sholatnya tidak diterima, sholatnya tidak diterima. Nah, ini yang kita takut. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah setiap sholat yang kita lakukan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu belajar, selalu kita menghadiri majlis taklim, kita tanya kepada seorang ustaz, kiai, habaib yang seandainya kita ni kurang, maaf kalau kita mengaku diri kita belum sempurna, maka kita tanya, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki sholat kita. Karena kalau sholat kita bagus, hubungan kita bagus kepada Allah, maka insya Allah segalanya kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan kita nak dimudahkan oleh Allah sedangkan hubungan kita tidak bagus? Sholat itu, as-sholat itu asal kata dari silah. Silah itu hubungan. Apalagi dia memutuskan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sholat sama sekali. Waliyazubillah. Hubungannya putus berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baik dianjurkan kita ini silaturahmi. Apa dia fadilah silaturahmi? Silaturahmi itu kan bertemu antara seorang pada yang lain. Ada ikatan, ada hubungan. Ketika seseorang itu silaturahmi, maka apa kata Rasulullah? Allah panjangkan umur dia, Allah lapangkan rezeki dia. Itu kalau sesama manusia. Bagaimana kalau hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hubungan silaturahmi kita bagus kepada Allah. Bagaimana Allah akan panjangkan umur kita, memudahkan segala urusan kita.
Maaf ngomong, kenapa hidup gitu susah, rumit, masalah-masalah tidak terselesaikan, ya, galau gitu, sumpek gitu, ngapo? Ya, kita introspeksi diri kita. Bagaimana sholat kita? Sempurna belum sholat kita? Kalau sholat kita sudah sempurna, Pak, insya Allah segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus hubungan kita kepada Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dimudahkan oleh Allah. Dak gatik ceritanya seorang yang bertakwa itu, yang beriman kepada Allah, yang melakukan ibadah, pasti urusannya, segala urusan kehidupan dunia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah dipermudah oleh Allah, yang sulit dipermudah oleh Allah, yang lancar dilancarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kelebihan daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi masalah hadis ini dari yang golongan pertama dari, ingat golongan pertama yang sholatnya tidak bakal diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang imam yang dia kurang direspon oleh para jamaahnya. Jadi ingat, yang kurang direspon ini daripada tingkah lakunya yang menurut syariat, bukan urusan pribadi, tapi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, golongan yang kedua yang sholatnya tidak bakal diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, insyaallah akan kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.